Pozdrav dragi pratioci. Svet realitija je ponovo uzburkan. Glasine su počele da kruže o tome da je bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Nađa, trudna. Njihov odnos je bio predmet interesovanja i pre njegovog ulaska u elitu, a sada su se pojavile informacije da Nađa možda planira da lično dođe u emisiju sa dokazima o trudnoći. Iako su emocije između njega i Anđele Đuričić sve očiglednije, kako će Anđela reagovati ako se glasine pokažu kao istinite. Od početka elite, romantična veza između Anđele Đuričić i Gastoza privukla je veliku pažnju publike. Njihovi simpatizeri prate svaki korak, a poljupci i nežni pogledi potvrđuju snažnu povezanost. Ipak, najnoviji događaji mogli bi da naruše ovaj skladan odnos. Gastozova sestra, Tanja Sinđelić, otkrila je javnosti da je Nađa, bivša Gastozova devojka iz spoljnog sveta, možda trudna. Iako nije bila u kontaktu sa njom, Tanja priznaje da je uznemirena i zabrinuta za budućnost svog brata. Nađa je, navodno, bila velika podrška Gastozu tokom teških trenutaka, uključujući njegov boravak u zatvoru na Tajlandu, gde ga je finansijski izdržavala. Spekulacije o Nađinoj trudnoći nisu ostale nezapažene na društvenim mrežama, gde fan stranice pomno prate sve što se dešava u svetu reality učesnika. Navodno, postoji mogućnost da Nađa dođe lično u elitu i zahteva razgovor sa Gastozom, donoseći dokaze o svojoj trudnoći. Ova situacija bi mogla značajno da utiče na njihov odnos, ali i na Anđelinu reakciju ukoliko se vest potvrdi. Kao što je često slučaj, produkcija emisije Elita omogućava privatne susrete učesnicima kada se pojave važne životne situacije. Tako je i sada moguće da, ukoliko se Nađa pojavi sa dokazima, dođe do susreta sa Gastozom pred kamerama. Šta vi mislite o ovim vestima? Da li će Nađa stvarno doći u elitu i kako će to uticati na Gastoza i njegovu novu vezu sa Anđelom? Ostavite komentar, zapratite naš kanal za još ekskluzivnih vesti iz sveta realitija i ne zaboravite da lajkujete ako vam se svideo ovaj sadržaj.